Maya Mukhrumsari Impact News ki Manung Hunada Keke Thokchom na Taram Noksari Ngasigi Manung Hunada Thamjari ba topic ase Manipur Civil Service Combined Examination 2016 MPSC loba examination da mayamna mo maril tadaba aduga mark tampering toba adu tongan ba irregularities mayama thengnaba leibadiki hoji phawda court ki RTI tharobdi khanglakpa asigi matangda khanajana bidamta chinjaba adugumaba program ni ngasigi Manung Hunada thamjari ba lengchin biraba guest sing ase ahan maktada Keisham Kishan sing Co-convenor group of aspirants MPSC now Kishan bu ngasigi Manung Hunada taram noksari loina na Oza W Joykumar RTI Activist Oza basu ngasigi Manung Hunada taram noksari loina na Oza koi Retd IAS Kunjabihari ngahak matunda akoi hari mafam sidi yobirak lagani habigi thaja basu leijari loina na makha satrak pa khoi ngasigi hari topic asida yamna maruina hangjeninge base khoi ngasigi MPSC ki experience kero masu oibiri ba haidi parikha pass tawge na wakhal yamna yam thawai yauna honaruraga asigumba parikha si yaroktaba aduga RTI tharo matamda kari korimba khoi irregularities mayam phangpasida singnaba aduga MPSC tawri singsida aranba soidana kari loktuna ba nataga aranba kari mukhari yaromani habi singnaba leiri basi isada phawri basi masi kadai phawda kari tawrubadi now Kishanda hoji ahan mawhang se laksige hoji tawriba MPSC lawriba parikha sita yam singnana aranba ngakta tawre asumba yawtre haibasida singnaba leiraga tawriba mongsi karamai chatharakpano kari evidence pangodagin haibido thambiyo MPSC examination asi hobodagi hoduna soidunaga laabani notification thokpaso ahumrak thoki prelims exam so ahumrak tawki masida koina examination asi siege yam thuna haidokhiba within 10 days 7 working hour days leiraga haidokhiba exam ni masida penadaba candidate singna MPSC na gi mawong sida jingnabadagi 4 October da haido matungda within 2 days da 200 RTI thaba laki masida MPSC thongdo jingnabadagi candidate singina even high court haba wakat ki masigi iroi lena high riba examination asi BJP gi Ashwini Kumar masamangna high level pro tawgadabani haiba haina su thongkrabani loina BJP na 100 point charge seat against Congress government haina election gi agenda oina recruitment scheme ni haina high khiba su laikhrabani masiga su iroi lena BJYM haibadi BJP gi youth wings na interview asi recruitment scheme ni haiduna interview fawa thugai khibasu loi leirabani adugumba recruitment scheme ni hairamba BJP government asina election matungda di government paira matungda asumna niyom chumdana khangat khraba candidate singchida appointment asi pithokre appointment pibadasu yamna hathu na null and void oiraba commission amana pi haibagi matang dazu court case amasu leiribani loina masigi issue asi Times of India gi front page da bhawu ka khrabani aduga yamna mari maming leiraba reputed magazine Indian Wire da bu yaurabani adubu ngasi phawo Manipur gi legislative assembly da khanaba karimta tobirakte loina akoina hainaji haijening ebsidi MPSC na khali basi karino akoi da sum victimize tawra thambiri basi karino sigumba manipulation asi hana dagi dum tawraga lai akoi ju ahamba dadi akoi da ju yamna wa mata amaju ogi akoi da ju evidence laitadana ko aduga RTI evidence pangbadagi akoi ju yamna nungai ba phawgi duga RTI evidence phangba matamda akoi na yamna ngai thoi je lawthukuba answer script khudimak se asoiba momdi loi yawba akoina social media da kaida flax gibat khadudi mayam dugi amani dang khangat laga tawjagibani aduga asoiba mayam kayam leiri masingba asoi mayam je khoiju handak monday da court file tawgani aduna atai mayam sing adudi mayangi mangdadi thamningdre hain thamjage khoi oja bose haibidi sini akoi RTI tharubadagi yama so pa ahana signal lerambado RTI tharabsidagi hena khange haibe wahamja thame aduga oji MPSC na torisi mamang su wathoksi adum wathok leiba department amoina adum MPSC si di haiba Manipur Public Service Commission si adum toraga lai adui mathakta
हंदकी स्कैम से नतना ममांगदसु अतोप अतोप मयाम थोखरे अदुबु होजिक्सी लेरिबा कंडीशन जे IT2 selected तौरगा मखोय ट्रेनिंग अगस्त 1 दी ट्रेनिंग बुक स्टेट एकेडमी ऑफ ट्रेनिंग हाइबा ट्रेनिंग 45 डेज ट्रेनिंग सथाबज हौरे अदुबु लेहौरिबदी येंगी यामने मरक्स येंबु यारिबजी कांगबु मना थबक फंग्रबा कांगबु मना मखोय मरायबक थियोरबा अनि सिगी बैलेंस येंग मतमदा सोमदगी RTI थारा मतुंगदा कोर्ट केस चले अदु ममांगदा हाना IT2 कैंडिडेट्स खंगदबजिंग लौथोकप याबगी हाइदी नोय अपॉइंटमेंट लाले हाइबी अबी कंडीशन लेब्रा करी हाइबिनिंग मसी बतांगिदा अहमदा सगी अरोइपा वहांगदुगी पाखुम पिजद्रिङैदा अखोगी मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन मागी थबक लौबदा अखोगी अरानम तौबगी आंसर स्क्रिप्ट मदुगी एग्जामिनेशन दा तौबगी सी यामना तोइना मसी अदुम थोए थोइबसी RTI Activist 2005 तगी लापनी अदुगी ममांगददी अखोई कैंडिडेट सिंगजिना हाई कोर्ट पिटिशन गा थारगा हाई कोर्ट की डायरेक्शन गा तोरगा आंसर स्क्रिप्ट सी येंगदना खोतना मदुगी तौरमे अदा मसी सोइरिजी मतम कुइना म थबक बेन लैदना थबक लौब थिंगदना MPSC जे याम कुइना थबक लौरुद्रबनी अदि ममांगदसु है थबक लौबदसु ममक्त लौ मतम सेदी अदुम स्कैम जी अम्मा नत्रगा मदि MPSC जी दुम थोय हाइतारे थोक्तबा सी मसी याम तांगे अदुना हुजिक्ति आंसर स्क्रिप्ट सी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सी 2005 लापदगी राइट टू कनो से खुगी आंसर स्क्रिप्ट सी एज ए रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन ओइरे हदुना लौब यारे अदुना मसी कमाय तोगेदा 2011 दा सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच अमना ngसाइगी CBSE बसेस आदित्य बंदोपाध्याय देना मधुगी सुप्रीम कोर्ट की केस सिविल अपील दा हाइरेबा अदने एनी आंसर स्क्रिप्ट थबक की ओइगेरा पैखागी ओइगेरा मसी असागी छात्र दु लौबदि याई हाइबदना मधुगी पीगदबनी हाइदन लापदि दु आंसर स्क्रिप्ट से जिकसे अदुम अखोइ बजि पलौद लौनरबनेबा इवन मसी पोचिलापदि असम ददि चीफ मिनिस्टर ना इवन 11 10 की 12 की पैखागी आंसर स्क्रिप्ट से मैम थानि गायना खोइ न्यूज़ ता हाइनगि तुनि अदुना हुजिक राय पोसिदि हंदक की सेदा आंसर स्क्रिप्ट मैनिपुलेशन तौरंबा अदुगी मसी पेनदा मैम सी मसीदा लेना थबक पीगी बसदी मसी याम लाइबक थीबनी अखोइना गवर्नमेंट अनौब अमा लापदा साइगी माना ट्रांसपेरेंट ओइबा सरकार मा मैम पीगनी अदुगा यामना करप्शन लेतबा सरकार मा अखोइ थबक तौगनी गायनी एंटी करप्शन सेनगा हांगाकांदा सुमाइ तौदना लेबाक ngakadaba hayeng लेबाक की थबक तौगदबा सिविल सर्वेंट लौ मतमदा अरानबा लेना थबक खंजन की बाई बसदी मसी याम लाइबक थीबनी मसी सरकारना तौरोइदबनी अदुना मसी हाई कोर्ट की डायरेक्शन गाइदना मसीदी हे पाउजी फंगबगा मसी सरकार की साइटगी अदुगा मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन की साइटगी मसीदी थोरोली इंक्वायरी तौदबनी हाना ममांग तौगी बस हंजन हंजन तौरी करिनो है कांदा ममांग तौगिबा एग्जामिनर सिंगजे मदस केनबा मी सिंगे फजन इंक्वायरी तौरगा दंदी पीबा याउगी देबा इट इज व्हाई अदर रिपीटेडली तौरइनेबा अदर मसी हुजिक्ति अखोगी मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन की अनौब चेयरमैन जी मेजर जनरल ओइरंबा हिमालय लेफ्टिनेंट जनरल ओइरंबा हिमालय ओइरेन तारे मोय आर्मी लापनी हुजिसिगी पोसिस कामजी लागदी मा चेयरमैन मानसु दुम कई लेगे मा यंगजंबा यारी अदु सरकार दगिदी मोसी होसिगी मोय एस्पिरेंट काबुसिना कैंडिडेट सिंगिना हाई कोर्ट था देंगे सुम स्कैम हम लेरा हाइता गति दंगलो मसी इंक्वायरी में तौरगा एक्शन लोब याइना अदुगा उजे हाना ये पोमे पी की बदु आइदी कनोगी MPSC की चेयरमैन मेंबर लेतिंगैदा कतौगी बोइरगदी मदुदी मसाना ऑटोमेटिकली मसीदी अदुम मोय थबक से फिबम थोक्ते बनेना ए थमजगे यामना खोई ओजा जॉयकुमार नसु थंबिरी अदु मतांगिदा खोई ओजा कुंजबिहारी रिटायर IRS सु लेंशन बिरगले अदो ओजादा हाई ngसागी हाइनरी बसिंग से कम नते अतै खोई हाइबा स्कैम सिकी मतांगदनी खोई नेनजरी बसे दो ओजादा दुम लाक्चपताई हाइदी अखोगी ऑनरेबल मिनिस्टर TS बिश्वाजिन मसामा अखोगी एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स की मिनिस्टर इन चार्ज मोइना हंदक अगस्त 1 दिगी हौगरे मोइ IT2+2 IT4 की कनो से ट्रेनिंग सी हौगरे अदो सिदजु हाय स्टेट अमा अगोन प्रोग्रेस सिविल सर्विसेज ऑफिसर सिंग थोका याम सावे ने यामना हाई मसी असुम वाफम दि ओइरगा लाना सुम चखिब तारगदी मणिपुर से कमाई तरोकनी ओजा इसामक्सु यामना ब्रिगेड अमा ओइना तम सांगना मणिपुर की थौता पुबिरममनि वायल थौता पुबिरममनि सोई सुम लागदी मणिपुर से सही खरे मतुंगदा अदुम लुक खिदौबगी फिबमगा लैबसा नत्रगा हेना चाखोटपै पुंग लैबसा ओजा कन थमिनि सिमतांग चाखोटपगी वाफम दि सियो यावररोय वो प्रॉक्सी तौरगा अरान में मीन्स की पाम्बईना करीमा पोजीशन में पाई ही बनीना अदुम मोइगी सांगबा चई 30-35 इयर्स की सर्विस यामना अदुमा ब्रिलियंट ओइबा थाडोकबा
aduga kano be mayam gi society gi khanba leba gi khanba gi di khara watpham thue soidana unfortunately siguma scandal chi marak khari tu ure ne khona thajaru rabane MPSC na matam gara lawru da matunga lawba horakoti gi di hana khoi siri colleague or senior IS officer sing retired tarokanda chairman happy de moidu yamna man of integrity ni khona lawgi tesing musu leiramani ne khoi thajar meba adu handaki desamnara kana puthurei ba adi mo ena mut chilaga siri puthurei na nei khabar de thing na hoy overwriting toriba matia ga amadam donation gyan man da de bi id adu asumnigi yamna lower level gi parikha ma sa de tawgada man ba school de tawgada man bi mong de sum tok sum ji tawrok ko si amna kamai tor sai gon jai bi ba se action lo de ba se hana tawre har ga di who was the people who was overwriting who was the examiner the moi sing de mathak tam ko pulak ying bam su le ram ngani soi jana mi mari ne yeng ga di head examiner what are they doing all this but them the moi su loina mo mang abra ba it's not the candidate alone ma di man question chen ma man thok pangam ne bo ne hoji ka thabak ki problem le ko se question chen ne reng khal su moi khar du di kari do bi dong ta matam jan action lo di ma am condemnable ni adu ngasai lok thok pa ko tok pa hai ba da khudak ta lieutenant general chairman lok thok pa natraga government na bisa jen he to budi a gi re course of kano di moi manung da horong ni soi jana commission gi soi na horong mani hayeng hek to rok da to torong gani khale taking into consideration the kind of uprightness of the new chairman aduna masi yamna chumda bani khale do matang da khoi gi kano da khoi gi Kishan da laksaki hojik si kari react tongning si kari no si ojana oja Kunjabihari ha inquiry ke ka haibido sida high court ki direction matungina inquiry commission ama phamgi ba inquiry commission phamba sida kamai ta miyoi ahumna phammane miyoi singa ja retired judge Maibam Joykumar ne adagi state judicial academy ki professor N Brajakanta aduga MU ki assistant professor Milan Khangem chana phamme moi ahumna phamba sida moi ahumgi observation loina thamki observation loin thambaje moi ahum amata manadaba observation ko ni ma conflicting situation da loin bak thamme adu maru ina sida kitang simple lo bedang haijage mayam da ma kwani oji Maibam Joykumar ki justice retired justice Joykumar ki manak commission ji khoi recruitment si ya bagi haidi pass to na bi yare habigi pot lagi to entraga moina tawriba hadaki parikha ji summi habigi commission la karamba commission moina haibje court ki direction matungina examination asida ashoiba aranba mayam do thijallu haiba adu commission phongi bane ba sida ngasagi ji da kamain to gaib da moi ahumna phamba matam ji da ngasagi professor Milan Khangem jagi report ki matungina akoina irami ba answer script ki paper je 40 pages pale haiba adagi N Brajakanta gi na 34 pale haiba adu Maibam Joykumar gi na 34 seats haibadi 68 pages pale haiba adu gi su mathakta sidagi hena luri ba mana answer script se khotpa haibasi even class 10 12 ki exam phawbukta room mamada under supervision amagi head makhada khotlibaneba adubu handaki MPSC examination ki evaluation tawbasidadi ozaduna answer script se mayumda pura khotleba mayumda pura khotle fare adu mayumda chi kaya pugije haibasi MPSC ju khangdeba around 300 to 400 pages haiba sijo achoba issue maneba adui mathakta che do khole mayumda pure mayumdagi poraga MPSC authorized person amada sinai hai segi MPSC authorized person sina kanano sini koina hangningi je sigumba soiba mayam le adugi su mathakta inquiry commission na moina chijan humjin matamda answer script khara randomly selection tawra yeng hai moina ju roll number mayam thele report to the yawe khoina ju yenge RTI dagi lokhoga adugi roll number coding mayam do aduda khoina yengjam matamda moina inspection tawrami ba hairiba roll number jinga do adugi answer script ju mangasagi mark tapering mark kathaba adai totaling the error lam sigumba manipulation mayam yaureba adu inquiry commission do kaidongna famino just an eyewash neba akoida apangba sibane public akoida adu makata ba hojiki posi leire makata ba na koina higher court satpa yabagi satpa ki provision di leira bra kamaina ajik se sigi je ahamba koina case exam hek loibaga 13 October da koina thajagi bane ko ajik se koi je single bench si lore single bench da honorable high court ki judge N quotation na tawne adu
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥ ꯂꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯇꯤ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯇꯧꯔꯔꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ MPSCꯗ ꯆꯩꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯗꯤ ꯊꯝꯈꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯃꯍꯩꯗꯨꯗꯤ ꯆꯥꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯐ꯭ꯔꯨꯏꯠꯇꯨꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯊꯪꯗꯗꯤ ꯆꯥꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯧꯔꯒꯅꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯗꯤ ꯉꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯥꯕꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯄꯦꯟꯅꯗꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯗꯕꯜ ꯕꯦꯟꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕ ꯑꯃꯗꯤ RTIꯒꯤ evidence ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ RTI evidence ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯁꯣꯟ ꯂꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ evidence solid evidence ꯐꯪꯉꯦ ꯁꯤꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ cases 1995 ꯑꯃꯁꯨꯡ 2010ꯗꯁꯨ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯗ evidence solid evidence ꯐꯪꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ 1995ꯒꯤ ꯁꯨꯔꯖꯀꯤ ꯀꯦꯁꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯤ 6 ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯇ ꯃꯦꯅꯤꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ irregularity ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ RTIꯒꯤ ꯀꯣꯄꯤ ꯐꯪꯗꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯀꯦꯁꯇꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯚꯔꯗꯤꯛꯇꯨ ꯄꯦꯟꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗꯨꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯣꯏ IT2 ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯦ ꯂꯩꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯩꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯂꯩꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯟꯈ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯠꯊꯜꯂꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯨ ꯃꯊꯥꯗꯤ ꯈꯔ ꯁꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯔꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯗꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯒꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯤꯒꯦꯜꯒꯤ ꯇꯥꯝꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯟꯐꯣꯔꯆꯨꯅꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯕꯅꯤ हुरानबना फाबगी पोट अमा लापगी पोनी हजिक सेंग हारे कांदा छात्र सिंधुगी आंसर स्क्रिप्ट मैनिपुलेशन तौरे आराम तौरे न हायरे मदु तौइदु कनानो अखोई इंटेलेक्चुअल सिंग अखोई एजुकेशनल सिंग लाइपाक सी ओरिबा अखोई आशा तौबे बा अखोई एनी MPSC नतबिदा Manipur board kisu parikha si barim budi siga yamna kitang budi tayo na rea hai ba nainari ba topic siga di Manipur board kisu parikha hanjan class di ngida position logo do ba satra lorom da bukota ba ya ba lairi ba oza ko si chu oza na as example boy na bi ba da oza kariya aduna akhoi na haijening di Manipur sarkar gi thabak si sang sina thabak logo da mioi kharadi matik sa da integrity leitaba lairi haitaba yam corruption khani ba mi khara yaw ba sin am madu gi makok thong aso sang marakta aduna moina makha ta ba thabak ta moi gi hani behavior tu adum mami tar pai tare aduna ngasai gi chumi moi attitude du sarkar ne appointment pi gramina moi su thabak tu sang gramina moi su case ta ba yai adum ku masi ngasai khoi haijeri sini Manipur sarkar na masi decision ma lauraga masi khoi inquiry ma tau tar ga di madu inquiry gi phol du ta ka da moi high court sakera ma sakera adum yai ba tabu tabu aino ji haijeni se Manipur sarkar na high court order sung ai le ji kari ro sini huji yem bi ba High Court Manipur da laiba case masing je haidi private party tong na babudi ko haidi private party versus state of Manipur na sarkar tong na case na masing yam e Manipur sarkar ma case asok ne matik yam lai High Court pending je asik matik taw khre ba sarkar ja asik matik soire ba sarkar soire bi sarkar puri ba thabak tori ba thomi sing ge marakta efficiency laita ba aduga matik sa da ba integrity laita ba mi mayam ma खनन गरे बने बा मसी सेंदो पुसी सही याम कुइना सांग संग दोने बा राइट असै बोर्ड की लाकांदा अदे काउंसिल की लाकांदा इवन यूनिवर्सिटी जु होजि मणिपुर तौरिसे मार्क से रिवैल्यूएशन तोबु यादि स्क्रूटिनी याई स्क्रूटिनी दि मोइना मार्क हाना एग्जाम ने येंगिदु तिनजम लामर सुब्रे बने बा अदुगा रिवैल्यूएशन यादि अदुगा रिवैल्यूएशन यागदम नाइबसी कनोना कनो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC ना इशू तोबा guidelines of the students right in the yauriba riba sinya gadamena for example let's say akoi angang ma kela de bi tameba Calicut University makada adu moina di paikha sam nungai khre ne riba ro to bose ma de hengale ma de hengale adu ma phasai khang no to hode adu moina paikha nungai ga ma phajak tab je riba to ma hengale adu university to sauk de exam to sauk de sa to sauk de akoi swai de ne bota adagi council si ju riba ro sinya da bani ko namdana saskip torga machi thoina ga pesa ga tongna ga mati court ga tongna ga tauri thamong ne ba maisi riba sin torga da ma hengkal paji mayam na ju te paksi de sei bi ba board council university da adi university board council su masi je tawtra ya kana hone ye ba kaino ga da hani examiner du gi haiba hita ba magi quality da magi kano da integrity soi ga na na madu basi
प्रजानसु काउंसिल द बोर्ड यूनिवर्सिटी द रिवॉल्यूशन तौबद फंगबा अनोब रिजल्ट द प्रजानसु मोइद सावबम थोकते मदु रिवॉल्यूशन असुमियो बेजा असोय बदम लेबा ताबनी अदुगा काउंसिल बोर्ड कइना मसिन रिवॉल्यूशन याम थुना याहनगदबनी अदुना ngasai moi mapuni thoi khangri madu lal haibagi chapchaba madi prima facie evidence tu huji leire haibadi masi inquiry ma phajana tawrkanda madudi moi kanoji examination mu hanbara moi mapuni thoi hakibadu gi sagan ka dogode ga badudi according to the hogi civil kanogi law gi matu ni laksaga da pon rule gi matu ni laksaga da poni adaita moina adaita karo tawda huji moina madugi inquiry tawrkanda madugi rule gi matu na sagan action of kanda moina yaro habje yaro moi sagai tham tawrabne after all मोने लाना संगी तागदी मधु हतो तामनी आदा आई मता याम पंजनी बना सकी ता मोय करो अरीबा हानगी एमसीएस आईएससी लाइरिंग ददी पब्लिक आसी उनब यारमी अदो यामना प्रजा की ना रूल लो की थबक तौरमेबा हुजी के नो बुलाई दी उनबु यादबनी ने याम लूरी से याम के निमित का याम खायरे अदुना सर सिमिनेशन तौजबनी दना अदुगा ऑफिशियल ना सिमिनेशन नमना अनो संगा तौरपने दुगा मसी उनब याददना मसी की यामना चौबगी पोसे याम तौखरेबा अदुना ईगो याम यावरे ईगो याम लेरे अनोब सिंगसे अदुगा मोइने ने अखोय मसक ममी पंजरोय मोइने इरकप लेटर दगा से गवर्नमेंट लेटर का से आई पा यादे दैट्स ट्रू हाइटेबो तो हाइटेबो तो तुम ताएबा अदुना दि हाना संगी बससु तुम यावरियबा अदुगी तौगिबा साइगी मागी कनो दो कनो मागी काबू म लेरियबा एमपीएससी सेदा मसी पोजि थुगाइबम संगे मसी थुगाइग मसी दंदी म पीमम संगेबा एमपीएससी मत बुलम की जो न सुदुगी हाइ तारगदी मोय तो हाना गिरेबा एग्जामिनेशन खंदे क्वेश्चन सेटर खंदे मोय एग्जामिनेशन सिल लांग मैनेजमेंट की कमु खंदे मोय तो अमतंग फ्लश आउट तौबम संगे हैबा या मकोक मरु कोई मनंग दे बजे तीन जंगल लेरी है लेरे मदु क्लिक अम ले हैबा क्लिक तो हान दिन सथा लापोने मदु थुगाइम संगे मता हिंदा कोई की नाउ किशन किशन कइनो हाइनिंग याम तेतन थबियो ला कुंजबेरी तरन न बुला कदो याम बना ngasai हाइगिबा प्रोप तौबो खोटपा हाइबदो ngasai hojik thoibane hojik ngasi ngarangi wari ne UPPSC da Uttar Pradesh ki jida Yogi Adityanath na BJP gi chief minister haitare sijina 2012 tagi lawkhiba UPPSC gi exam do CBI prop tawni na hojik kanna tawri aduga siga Manipur ga case chap manana Assam government na inak na Assam PSC da phawa hojik se CBI prop tawraga candidate kharabu mirot oin lot khibas yauri aduga candidate kharaji phajal laga leiri baneba sigumba BJP gi Narendra Modi gi makhada corruption muthatpagi pandam asi यामना फजबा वेब अमा चली हाइतारे अतोप स्टेशन अदु मणिपुर दी अखोगी चिंगलोन मापन जिदा खाजल लगा लैरवा सिने संगमद्रबर बीजेपी के वेब तो योरपंग गमद्रबर है इवो क्वेश्चन है याम सुमने दो यारोय चिंगलोन मापन लो लगसु खादर थमगसु something has to be done manam di ibo hoigumba RTI gi kulai yam sinari ba sing sin putori am phari bani asam gi jino nang tha manga tru ki mamang ne thokri bani circle officer wo jana thabaka join to ora chahi amani ga sur bele phagat no ji they are put behind the jails now but chairman father ji lady chairman at the party member moi ge cohort me am lei father lady ji wo question hai ge beta single base na di the maina no some compromising kai no me tare have do high court honorable high court ki judgment in a comment over ngam de ko but parama phesi adu he wer ge di adu it has to be again reviewed and division based that we have to do so idra mak parama phesi shiri da puthori me am chi da ro ge di sum thok pang ngam ni khale adu division based chalaga kaino mai khara speed up tawna ba tawbasi yamna maru ina khale hakti adu so idra mak inong nang na CBI ka go Canada Assam Public Service Commission siya minga padra kanino Paul ebra kanano thamanga truk sure mo siya siya under kanito le ay kuy mani bisoy toro kaniya khali to budebu we have to speed up wo ko rumba khara we have to stand behind them also ko jo sungang bedna tana we should give all kinds of support to toro gadi sumthok pasangi amna natra di moi nai koi fisher chi gi line ching ko do ri bani adra du ma kamam deserving of kamam no kondok pi ramaga deserving woi ba wat pa kharana sum tawra ga taw basi this is very unfortunate this trend need to be stopped siam tungai ta ba thok do yamna koi lai ba ki ba thok bi sigum basi atu thon da ni phai hai ne do bo ja thok sai hai gi bai mo jo manung da ki nom lai ramani have so there is a heart kind of a feeling lai ramani ne khalli kon sum ta ba su tai hai manung do overall hoji dano basi amen la ani hi
he's supposed to be a very spirited officer anoba khara soin tawena kholakani aduna dum tawbam changeng khali mo hoina madu paikhat piso hojiki 24th chairman ni huju si leiba lieutenant general akoi retired Kunjabihari Himalaya 24th chairman to masa maksu yamna discipline force something lakparina khala sumati tarokani habi asaudi tawe do matang Kishan kari habi ning mano MPSC da lakpa chairman khudimak se phattaba mata yawi loi phaiena dum loi hai anoba lakpa khudimak aduga MPSC gi chairman gi authority se khitang khoi ju wa labra haiba si ju khitang daw lai maruina akoina MPSC gi business conduct rules yengu matam da chairman gi exam conduct tawja magi roles yaw yaw de maruina controller of examiner ga secretary ga roles yamna chawba aduga si controller of examiner ga secretary ga yamna integrity wangba mi ma changi haitare aduga handaki examination asidadi as per the business conduct rule gi matungina controller of examiners oiriba mi mana secretary su oiba yadaba adubu handaki MPSC examination Mr. Punya masamangna controller of examination ju oishalle secretary ju oishalle adunga MPSC business conduct rules se violate tawki simaji thamjage do MPSC na yamna efficient oina conduct tawge hairagadi tasengna hairabada handaki laiba official mayam je criminal proceeding ama tawo ama yamna tangai phadi haibadi handaki exam ja manipulation haije yamna chawa criminal case ama oirak kadawri bani masida thousands of candidates ki careers at stake neba moina play tawje mi kaya gi punsi da neba examination MPSC guma prepare ta matam da time consuming yam oi energy consuming yam oi paisa changi mental energy yam changi haitare moina sumaina mong ta da ba na tawwe exam asi mi gi career mangan banate mental harassment haitare sumaina play tawboneba akhoi je misleading tawboneba aduna criminal proceeding am tawraga loina behind the bars ta khamgodabani sin no that is already started asamna howre behind the bars leigre state ki oiba yamna asoba to to state sing tawri ben Manipur su yam aso makhara tarokna habi ya saudi khoi laiba government su ga yengadi tawragadra habi asadi mayam puna mo leibirang ne khali matang hida yamna naina ga dawbudi yam leiri adubu yam tentak break am logje break matung da yamna thuna hanjar ge impact news mi tadno leibiu break matung da mayam mukara tarama oksari kogi break tharak pasidi oja Joykumar da laksage hojiksi atai nate oja hanasu haisini 45 years sure establish to be MPSC se ngasi phauda 24 suba chairman haiba suma leire aduga mamang da kogi hoji Manipur government ki Manipur lenga ki Mr. Biriba Honorable Mr. Birena su mamang mana Congress government da Congress legislature ama oina laiba matam da MPSC wathok mayam leiba da ki masa mana dum hai masigi se koi ki anti people oiba anti Manipur oiba ama oire haiba wafam ju lei ki ba lei ma haiba masa mana haitok hai ki bu lei ado hojik sing sagi naw Kishan hai ki bu ta singon mapan khab da sumba Prime Minister Narendra Modi UFC yobu ngamaktabra haiba yamna penda baki wakalo namak lenga khani yenghin bidai wa form tholai adu matang hida government na su kuting yalaga di si musi asum baje khara tawbugadra haiba ji wa form ni thajabati lei matang da zakari haibi ning masi ta sena government na tawam thokpani asaki MPSC ki through the lakpa civil service ni laiba nga kadoini aduga laiba si pura kadoini tungi future lek kadoini madagi phan mayam sina bagi chakho thawangi loina moi thabak se moina loina musura kadoine aduna masi sarkarna masida yam phajana lahum thoi aduga MPSC moi masa mojana mo siamel amna complaint leredi prima PC si result to ta gadi ma su masi complaint am da yengchen bai bisi rule ne bisi ma to hum thoi adu kaimba masi tawdragadi se akoi di se phagi wena dum hainare ba MPSC si atha kaino gaina police officer ko na ba mark pire badu semdok ba commission gaina hainare ba ne toi melaktana aduna handaki matang state da honorable chief minister na aduga economy MPSC reforms ki Biswajit na honorable minister Biswajit na masi yam akan ba political will magalona na amutang mo gi matam state da MPSC da habi jabi toriba manipulation toriba chena mara lai basing je
masi dandi pine na ba ama to yai masi moina CBI da thade ke su kasu kai de cabinet decision lor ga dum ya ba poni ona tra kana moina dum department inquiry ma dum moina to ke ta high level inquiry dum to yai sakara be dum ingam de ngam du ga to bu lo du da kai ba soi ba dia roi adu yam na maru di sai thingna ga doi si moi gi khoi gi anok experience khalok da basing thing tor ka de bo kana sina demand sina sarkar dani so ka doi sina IT2 da so ka do su leiri ba makhoi chu lana changi ba habiti makhoi gi maran ati makhoi gi maran oi ga dori bra natraga kamen bas baisa ka thane khalani moi gi maran oi dori bra natraga kari no makhoi na phang ga dori si moi si IT2 ji thawak appointment pi thok tana moi lai khra bane ba se na moi gi kaino gi wakhalu na koi gi thawak phangi habi wakhalu su lai khra bane do kari matang hidani yam dori ba inquiry to matam da hana changi bis de candidate ma sa yaurum abdi ma su dum he should be terminated ma su dum he should be punishable ma he is liable ma liable oina ma sa yaurum abdi ma yaurum da moi official to butai adu di lejer poni adu da sumaina to official lai se manipur gi primary teacher loboda adi SI khanbada zo mi gi ansas ki chhon hun to yam to gre ba masi high court case to gre adu ga madu kar sagan high court odar la kanda DPC do kai tare DPC du amu hanba review to ba na ta DPC du ka thabe wa pham na ta ba masa gi complainant je sa gi appellant je masi dei da high court to ga negotiate to ga thabe episan gi ba sa officer theme mo ba ma qualify oi me asa gi board ki da credible proportion khar bo mai to na ma qualify me sai sang gi ba madai da mark shanu hin to da se neri mi du kana ru thir da di pd ba mase not only MPSC te nate manipur sarkar gi hana le post di SI recruitment da adagi oja gi khan ba any thaba khan ba mase dum tawra bo ne ba adu ne ai sha hajari bi to adu di hana mamang da le ramba MPSC la ba IS OBI MCS OBI adu officer te te myam je han jing ge myam ababa yorom mi adu marak khara di aina khanjabi da tawmasi til jang mi khara yaw khara bra system je khara adu moi gi click system tawga moi si multiply tawga ba gi pot ma yam adu masi chingon ma pan masi question bi wafam leite loi bes ko biren masa mak ngang han mak no riski unadana kano si phat ki matang da prime minister unarui sonwal ngai tin unarim ni pau phong narim ni adu ta ga di mana sida kan to ta ju asang si minister sonwal na to bunga maga why not honorable si minister no thom biren ka wenga moi doino ano mai political will amadi change ba si to gi ba to gi hana ka ma to ba change ba to bu mo to law gi rule gi paring de gi ma to kai na to bu yaro he ba he has to be courage ma thona le ba ma change ba adu adita nana kano ta to kan da UP de to mo ga adu hojikti UPSC gi boy ban hojikti asas ki plona raga RTI through de gi adu ngasi RTI ki through da khon asas skill phangi je masi to 2011 de gi neba supreme court ya rai je yemu RTI thaba de gi hona UP de gi la kano de gi commission de gi la kan da high court chala ga supreme court yoroi neba aduna RTI gi su khoi national level da mioi hundreds of RTI activists hat khabane sumai mam to bagi adu masi gi 2011 khoi ngasi supreme court gi phangi ga je sida to rai ba khoi gi RTI activists ga je khoi na masi kaukthok ya roi ba magi hona ba magi ki da ba agus madu supreme court yaw roi je adamai to dana si aspirant kangbu si su case to bun ning hana laitana hain compromise negotiation to dana masi dum chathaba ma change ba ad aina sa haje dini manipur high court se manipur sarkar se hana le me mong di high court da yu order la su to de condemn to di bo ba condemn case la ba bo da su moi se dum phaidu to bi pot da dum lei ba khoi se an akhoi gi system akhoi gi mi jing si da karino akhoi da integrity gi achumba justice ki quality gi po se akhoi da ikhan khandra bara icha gi oje badani hela bara ha gi pot ma su koi hek phawe yam sin ha bada thona phabagi thona lingjel si manung kan borom do on thorok pa nung kan borom do on thorok pa hai ram ju kan tebo court sara ju han sum pakthok ta pa yaradi yardi lai pa matang do oja ko jibai kari habi ni yam sangdok tra ko issue si ga su khara tayonare adum tawe contem lak ting su dum tawe to bu tappe government gi sidi private gi de cha to ber man government gi di branch wa se law dong tha gani finance dong tha gani department person dong tha gani it takes time it cabinet pu gani adi marak da thau mari manga hai normally thau ga pi contem gi maju de hindok ki to ga intention is always good my help dong mo na bani to government gi oi bani na multi functional oi bani na amagi advice tok de ya de bani na tap thaba but the goal is always achieve adu tap thaba se uja sigu bujum tap thara ga su mahiroi gi pusi da yamna akhoi gi kare haitare
ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯁꯥ ꯆꯥꯎꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯛꯂꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯕꯣꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯕꯤꯅꯣꯏꯅ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ independent inquiry nati haba he is the chairman and below him under him there are 2 other officers so the in converted commission ki report should be single it should be signed by the chairman the atopani do so I could really want chairman or in kalasi we report to he may overrule the decision not be by I don't agree with this thing but overall single report we get them in heaven tongan tawraga amana page su tawi amana page mu tawi amana page ni phu pa le amana kutha bani pa le hai amana humphuni pa ni hai bani adu finally chairman gi kanoda rakadabina his seal is important and he ana du tarak conclusion should be anonymous subject to decision not be ne makana commission do we report is mostly secretary words to in rely to budona tawe commission do investigation tawdabadona tawdabga chamana gare adu se panbio this should be pointed out to the higher authorities kari gi no bisi thengnarei si the RTI gi kano da thengnarei si irregularity mayam lei si kari kari no du ying si sida mark se yamna mong ta da na piba sima leja si ama kata ni noina sajana bani collage store semja bane koina asoi mayam do mark sida pakak takak thalaba school da buk tawde haitare si angang ai yum da angang tuition tawda nursery kg angang da buk labani sibu kari no class 5 6 tam angang na jo dum haire sibu sar sibu kari no na buk tawde adu sida yam ngai je si gichin candidate si je total de 129 phang bane masa je 129 adu sida di 32 khak pibiram me chama gi mathak da khenare sigumba yamna maru oiba exam sida chama mark chama khena ba haibe si yam thina laibok thiningai ni MPSC gi mai kai degi aduga masigi mathakta essay paper je sigi soi je manga mak mi soi makhal manga yaw bai tar mi mane essay paper soi amat mana da sigumba essay paper ma da kano ma da ne ba answer paper script am da tor ma soi ne essay paper ma gi ne different signature mana da ba ko ado khoina khan ji MPSC gi chi je sukot khotra ba aduda official lai staff sing na khot labra sing khoina hangjaning je adu asoi ba yam yaw ba ta examiner gi soi torom da ba asidi mari ma khatane khoina mayam da public ta thamjari ba so ba singna ba ma di lai rabani yam chauna singna ba mathak ta na khoina ngasai gi court ta toroga su makha ta na dum sangkhen lakin khunggen gi dum sangkhen gi ne aduga tamo aina ngasai mar ta thachani ngasai gi ngasai thabak changraba singi adu ju gi mogi su rights haibam nei dana adu supreme court ki article ama ju lei haida india gi 311 gi matungina thabak changraba singi khara criteria khara lei khai ta mogi adu do haziki 311 je kanana override to have the article 14 right to equality have ma article 16 have india constitution lei si na override to we have the supreme court ki case ta ju lei garabani adu na moi appointment pi gera pi roira article 15 ga 6 14 ga 16 ga ne he na chawbani na moi dum thaba dum kak pa yai kem to lei te du gi lalamagadi lalamagadi asam ka easy mangare moi gi marano gi we to they may not be part of the game tan charu go be adu ko su lei ramagadi na sang mati no ko ye tase modi victim di oi bane mo khoi victim am oi doro bane ba kai lala me haradi si case na sum me haradi marma mang da khoi gi yamno Joykumar na hai wa fa ma da sai kari ma khara them ma ga hedi ya gi condition am lei bese masi se dum Manipur da tatane thoi adu mang da khoi gi MPSC gi hoji ming di ai pajar roi ge oi brother ma hai tare ma se supreme court yona salaga da case thengai na kanda yamna case thengnara kanda hojik ta ma si MCS request tore adu posting transfer posting pi ba pi da ba du chap chap di khangdre yang wa na ma ju tawgi bai da supreme court yong bai tare makhata na adum khoi gi naw Kishan gi hai ba lei ba kari hai tare khoi gi mayam group sina makhata na sanghen bagi keno jiti hongoi hai ba wafam duni thambi ji natra khoi supreme court yong na buk chakani hai bani adang do Joykumar la se si case mai pakani natra mai paw hai na tongan bam lei re du pu hai ba irregularity mayam am ji lei re bane ba ja ko ado Manipuri context yeng kanda yamna wari ba asigi satra singda harassment piri masi matanda kari habiningi yam wana hona jari ba makhoi su pesa sangna sai mental shock wakhal siba ngaure haire bani moida si matangda ese mahiroi singda kari piningi kari paugel piningi kari wafam thamni oja sume aikoina haing ba makhak lai akoina ana baje yam sathina na re hare gazu akoi hospital da puti yati
gari wai dia de pesa ting dia de mato dia de aduga magi ana du film da even khoi kan to jauri adu akhoi gi site ge di mogi site gi tahum thok mogi pasu tahum thok pu di kota madu apil chatra mathang mathang tawdra madu tahum thoi adugi madugi du senthum gi awap le ga sunoina public tagi dum drive ama dum tawba noi ai hu people will come forward mai thosar kane dum noina dum madu drive to si ai adubo ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯟꯅ ꯇꯥ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀꯦꯁꯇ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯕꯗꯨꯗꯤ ꯋꯤꯜ ꯇꯦꯛ 3 or 5 months ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯁꯨꯝꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯏꯚꯟ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯀꯦꯁꯇꯒꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤꯒꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯚꯔꯁꯦꯁ private party se yam hele ba kese haidi private tawna ba mahuta khoi gi mi ga government tawna ba si yam hele ba aduna ngasai gi akhoi haijer sina akhoi da yam quality leiba aduga yamna khangba haiba aduga ai isa si public survey ne na khanba adagi ai ne sine paisa ji public money ni ga ne khanba adumba matik chaba akhoi civil servant kra manipur darka leiba adu MPSC gi smashum khalaga de ai ne sai je baduni mark pi badu shamdo commission him ta le ga di mamai de MPSC gi pass out ba MCS ne ga ji praja nu usiloi dori ne ba noi mai to ngoni ga ne mi khudum go ba hum ne ko kai matam da masi khana doctor sing layeng bada patient pare da doctor to ngri poto ad mai to de som da su public servant sing ga praja to no ba report mu lei di ba machine maram ga society da termol ma thopu gi pot ka su thopu ya be problem su lei di ba masai quality ji maintain to da ga di aduna akoi hojik na hazing aspirant moi laila su haidaba tamaba sing angang sing moi yam phasana masi case noi sathaba chumi noi sathaba da asai gi aran masing du ka ga aduga maruna dandi phangna mai pose noi gi moi ukil da su phasana wani samdam da masi interview si yai khai raga aduga marale mi sing du behind the bar proper ya na gi jail proper ya na gi lambi da supreme court dum in gi ba say example nan hai MPSC gi nan hai ba MCS gi da ba MPSC nu pi ma su dum ko de case ga dum thaba khali du ne ba SI gi su lai primary teacher gi su lai lecture gi su lai mani pu adum scandal se dum thok da lai ba ado akoi mai te je ma pa da meeting ga set pa da akoi ga soi mayam ji government gi or good governance gi mata ngang na ba da ga ai ikai re ba mani mata na sum hai ba je mina noi mani pu du mai to re ga hai ba ta hang pa je khoi di adum ikai ba phau re ba sometime adu pu kanu hai je ni achum ba to gi hai ba tar ga di hoji honorable chief minister yam phasana ma gi farm decision praja da mana wahi oina thami du thabak to bodu MPSC hobo ma se yam matang sa brain kali mai anti corruption sen da mana masa masu ga to dum hote MPSC gi pose mana to ga di mani bugi itihas le hogo dori ni puwa wari da lina hogo dori ni adar masi handak ti masi gi click si arama to bo mayam ji thugai ba ma ta sangi nei khanje yeah this is an opportunity ngai se khoi oja Joykumar na su haibiri ba khoi Manipur Public Service Commission si wahi oina hainani ba mani mark pirabasu semdokpa commission se mark pirabasu semdoktaba commission se amtang oiba se yam mathok tare khale do aroi boina khoi inauguration kai thamini yamna matam se lecture thamini yam tentak na thami haijage ko high court ki honorable high court ki rai amada assistant professor gi case amagi matang da lisham henthoiba versus government of Manipur justice Nobin Bench ta ko high court na MPSC maram da sumaina tabiki MPSC is either incapable of holding such selection properly or is absolutely irresponsible or negligent in the discharge of its duties. It is unfortunate that the MPSC has failed to discharge its functions effectively, and in case it continues to do so, the public will lose its faith in it. It is high time for the MPSC to introspect, to apply its mind and try to improve its functioning to a great extent. Haina si buk yauna chai grabane ba observation MPSC 2017 gi handak ki January gi si buk high grabane MPSC gi moi function je makoi gi keno si court na phawba sing moi wakhal lojin leire haibini negative observation yamna phaba yamna marik sumba Manipur gi tungi yangnen sarobo gidarba bureaucrat officer mayam si yamna phaba mongda yamna phaja mongda niyom sumna khanbi wa haibasi leibaki tongan angle lagi hairakba adum leire tasena harakanda masi atop angle sing advocate ki angle legal ki angle dagi aduka horok liban haron sing angle dagi aduka retired officer sing ki angle dagi masi phajana tobi haibasi
leire masih observation thame adupu matam si ten ki pada ngasi di matung Manung Hutna si matang asida lohenjarage mayam pono mapu aroi boina bidai di seri